بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا. اللهم صل وسلم وانعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بدعوته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. Mauli mga kakasisin Allah subhanahu wa ta'ala, mga palanggungan namo sa agama Islam, mga anak apo, yari na isab kami haruman ini magpasampay sa tahumatud hiatud na mo maun pahadarat sing kamu. Insalam kasila sa halapal. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mauli rin dito masira kita niyo kapangadjian bungasin pag-iman. Salta masira kita niyo wala nakalalaton kapangadjian bungasin pag-iman amuna im mga tao simub na sila. Iwanti magina sila na maugbog kakabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Salta himugot na roon kanila in parbagutan mahugot kabayaan si mahasut si mahatinggi. Ba't sabab in parbagutan beagut sintao antara sintao inian aun waktu laung sing kita ni manusia magkahuwad magkapuklas. Adapun palsugpatan daing hamahatsut si mahatinggi inian niukil kato tanim iwan limpal kato tanim sing kanabihan iwan karasulan kahinapusan na maita bubunglaw singkatan kanabihan iwan karasulan junjungan tani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hapal man sinallahu ta'ala yusabbitullahu allazina amanu bil qawli sabiti fil hayati dunya wa fil akhirah.
mga kakasisin Allah subhanahu wa ta'ala, masih kita nyurid to parbagbutan. Kunci sinsulga, amunain la ilaha illallah. Magkagunahan kita niyo, magpahugot. Magpagunahan kita niyo, pagpagawgot. La ilaha illallah. Ba't sabab tuan, mga kakasi, mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala, magpakasi kita niyo, iwan magpaulong kita niyo, haparbaggutan sin la ilaha illallah, hantara sin mahasutsi, mahatinggi, iwan sin ipun niya. Jari niya mga tuan, bangkitan niyo na waggo tabihatin dagbus niya, aun biyay tak katutan niyo, unin lunak niya. Unin mahasil taniyo, biyay tadi, tawfirul amn wassalam, wat tumaknina. Jukupan ni madawhat taniyo, way kulang, gaman naglabi. Ingkatan bang maglawi, nalugpas. Ampay nini, yan pa na maglalawi, yan pa na maglarayaw. Tawfirul amnu wassalam wat tumanina. Apabila himugot, in parbaggutan sin ipon iwan tagipon, napahugot doon haipon niya. Illa ilaha illallah, sa lugay niya buhi, in ka na naman niya, in mahasil niya, tawfirul amnu wassalam wat tumanina. Madawhat niya, in kahanungan. Madawhat niya, in kasajahitraan. Madawhat niya, in kasanyangan sin jantong sa lugay niya buhi, tudyo patuhan. Umalup siya patuhan kuyag. Umalup siya papardakan sin Allah subhanahu wa ta'ala dahil nga pardo pasunat halawm kug iwan kuyag. Impangasubo maita. Maita siya kiuyakan. Imalup hakabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala sabab bukun aun bayad. Aun tutungbasan. Aturayan tayo mangud na mo. Wala da kita niyo si manyang biyayaran sintaw ibang tao. Magkarunahan kita niyo tutungbasan. Bukun tutungbasan sintao patao. Dirihilan sinama paanak di sumanyang. Dirihilan sinakura para ayat di dahi kasanyang. Bang di kasanyang mga tuan, aun dirihilan hikasanyang singkitanin. Uno yan. Tawfirul amn wassalamat tumanina. Madawhat taniyong kasanyaman. Madawhat taniyong kasajahitraan. Madawhat taniyong kakuyagan. Bukon kakuyagan biya sinamasa nato ini. Sa kakuyagan dunya iwan adlaw akhirat. Doon haparbagutan, doon hapaghambuukan hakalima la ilaha illallah. Bukun kita niyong nagpahugot sa napahugot sin Allah subhanahu wa ta'ala hawaktu na agad taniyo in kabayaan si mahasut si mahatinggi. Dahil nga sa mabiyad to mga tuwan, makanatur rafi'ah. Madawhat taniyo in lugal. Makataimbabaw kita nuring hakatan pakaradyaan. Di na to karausan tumaimbabaw. Sing kita niyo sadya. Sumarawa apabila roon. In hugot sin la ilaha illallah. Bukun hugot den kato. Sa hugot den mahasut si mahatinggi. Nagtago 27 lapis langit iban lupa.
Di makaato simbugat niya. Di makaato sing karayawan niya. Hala ilaha illallah. Magkagunahan kita ng mga umat Islam. Mabutok doon na ini. Nabutok na mano siya pasalan kawasa, nabulak da. Mabutok yung mano siya pasalan sinalta, nabulak da. Nabutok yung mano siya pasalan sing kusog, nabulak da. Pakayuntan niyo. In parbagutan. Antara sing kita niyo. Iwan sin Allah subhanahu wa ta'ala bang marayaw. In parbagutan. Antara tanyo iwan sin Allah ta'ala. Kakausan sin Allah ta'ala papaghambukon inipon niya nakakanat sabab siya ing kawasa sabab siya ing makapagbaya kanya ing pagbaya kanya ing pamarinta katan paparintahon. Mga tuan, yan ing parman niya kato aming pagbawbugan sing katan. Dahil nga sabab dito, biyay takato tanyo sinjunjungan tanyo Rasul sallallahu alaihi wasallam, malawong imano siya yari dunya. Malawong ingi dagbusin na law. Ingi singkangi anduma tuhataw na law. Biyadiin na bang nalawang nagtuhan. Biyadiin na bang nalawang nagtag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala. Misanin nalawang kaw hasasakatan. Nalawang kaw hapakaradyaan mo. Mangi tanam. Mangi ingkahalan di matukay mo. Biyadiin na bang kaw nalawang. Tungod pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na, dengan sabiat tu mga tuan, maka naturapiah, madawhat tanyuin sa taas-taas darajat. Bukun kita yung nag-angkat, bukun kita yung nagpataas, bukun kita yung nagbutang, mahasud si mahati. Parman niya, i'lamu. Ingatan niyo. Tuan, da akan kato taniyo mag-ingat. Labay rin nga upat parakala. Yung pag-ingat. Aturun. Dungungun. Sulatun. Basahun. Dahil nga sabab yan, impalman sin Allah subhanahu wa ta'ala pahinapusan Rasul bubong law singkatan Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ito mga tuwan, panagnaan ilmu hindu na alamu ingatan niyo. Unin ni paingat ka to tanyo anna Allah sa bunal to din Tuhan tunggal magbabaya-baya amin piyagbabayaan niya kita niyo amin kita niyo iniipon niya nagkahagadiban wala ipon na sin Allah subhanahu wa ta'ala i'lamu anna Allah yuhil arda ba'da mautiha. Sa bunal tuding kakawasahan asibi iwan dakula siyara khaliku kulli shay nagpapanjari singkatan piya panjari na ipapaingat kato taniweddo amin pag-ingat way paghawal-hawal labay rin nga upat na sabuteddo iyatud diungog, liapal, siulat. Amo yan mga tuwan. Anna Allah yuhil arda ba'da mautiha.
makapabuhi. Sinyari hababaw singgumi simbakas na yuno. Ulan, bang pa ratungun sinallahu ta'ala ring halangit harap pagumi. Ang paulan nagdara rahmat, mabuhi ang katumbu-tumbuhan. Bigi tiyataw mo iwan sinbukun mo tiyataw yaon na kaya bubutang ababaw singgumi. Hakin lupaan. Pagdatong sintubig deng hataas langit maun mabuhi. Bang mabuhi imbihad turagbus intag kakawasan Allah subhanahu wa ta'ala. Biya day sabhanin atay. Yung kabuhi niya ilmu. Way bihan pagbantog sin Allah subhanahu wa ta'ala. Inimingat sin ilmu inibantugon sin Tuhan. Sa kawat Tuhan, in kita niyo biyaon, di mabaya, babantugan sin Tuhan. In kabayaan na to, signal hataas sin langit. Satellite. Hatibing. Hasil po na internet nila. Amoting kabayaan taniw, babantugan. Amin jukila ma indahu hipagbantog sinallahu ta'ala hadarat niya hataas silangit bukul lokal, bukul ordinary original niya to hataas silangit bantugun niya inipon niya imingat hindi pa ingat niya yari hababaw singuni. Tuhayan Tuhan, bang mabuhing katumbu-tumbuhan, hapasalan sin ulan nagdara rahmat dengan taas sin langit, lagi ing kabuhi sin atay. Bang siya kaluunan sin ilmu, kabayaan sin Allah Ta'ala. Bang bihad tutuan, aun atay patay, buhiin tagatay. May tayad to, buhiin tao, patay na tayo niya. Sabab wala doonin ilmu, biya dahanin gumi, apabila wala naruunin tuwig. Tuwig deng hataas, tuwig deng hababa, laong simbihaon nag-il ninyo, mapatay ing katumbu-tumbuhan. Naingat ha. Kita niyo katantan. Hinakaingat iban hiway kunting yung pag-ingat. Sabab simbabantukan na doon. Jukira ma indahu. Hipamahalayak sin Allah Ta'ala hadarat niya. Hipagbantog niya. Hipagbansag niya. Allah Subhanahu wa Ta'ala immamantog kayo mo. Sa kaliri ko mo kayo abihandag. Subay mabantugan sintaw yari hababaw singgumi. Di pa isa magpamaupo. Naringa sa babian mga tuhan, magtatao din tao bihaon, maing kabayaan nila, babantugan sintao ibang tao, ada po ning babantugan sintuhan kaniya, hipagbansag siya, hataas silangit, bukon ordinary, original dengan kata original diniadto kabayan na kad bayyana lakumul ayati la'allakum ta'qilun. Parman sin Allah Ta'ala mattantu dapat tarang namo na kani inuno in kaayat-ayatan dua ayat ayatul kauniyah wa ayatun syar'iyyah. Napatarang sing kanabihan, napatarang sing karasulan, kahinapusan, amo na yung kakasitan niyo, bubunglaw sing kataan, kanabihan iwan karasulan, hinabi na to Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Kad bayyana lakumul ayati la'allakum taqilun. Supaya kamu makapangannal marayaw. Sining kamu tuhi pia panjari sintuhan. Sining kamu tuhi ianugharaan sintuhan. Nikmat. Dahil nga sabab yan, beritaan kita niyo, tumtuman niyo yan. Ya ayyuhan nasu zkuru ni'matallahi alaikum. Mga kamu anak kapu Adam, tumtuman yung dirihilan sintuhan kani. Ito. Ay na kau magtumtum sindirihilan sintao. Sa tumtuma makauna, aon dirihilan kayo mo sintuhan. Di makarihil ya ma'muri, makarihil na'muri, makarihil bagay mo, misan pa isiw ay makarihil. Ay na ka magtumtumat. Sa intumtumon mo, ni'mat yan ughara kay mo sintuhan. Kad bayyana lakumul ayati la'allakum ta'qilun. Supaya kamu makapangannal marayaw. Ba't sa babaong tao, inig na ng panganan niya, sinni'mat dakul ladihil kanya sinallahu ta'ala nakal niya, wala niya pianuntum pa Allah subhanahu wa ta'ala. Paman si mahasut si mahatinggi. Hayat kaibanan, tiugila na. Ya ayyuhallazina amanu. Tiyawag sinallahu subhanahu wa ta'ala yung mga kakasiniya. Awliyaullah. Kakasihan sintuhan, kanunungan sintuhan, bagay sinallahu ta'ala. Bangman kita nyo mahinang na bagay sintuhan. Di nakagunahan yung pagbakay sintao. Nagbakay diya ang pagkonsum, bang wala doon yung karayawan maka niya bukun na bakay. Di urukalan biha, ang pagkonsum, pagkita niya ang karayawan, bakay na isap. Kumbiyad to. Allah subhanahu wa ta'ala biyata. Wallazina amanu, in mga silamatan bariman, asyaddu hubban lillah. Dagpak, iwan makusug, in pamarat saya nila pa Allah subhanahu wa ta'ala. Di magpak sila paulong, di magpak sila pakasi, di magpak sila pakasanyangan, dahil di dunya sambil paadlaw akhirat. Sa tatianto nila, bukon doon masanyang akal na sinsin. Bukon doon kasanyangan akal na singguhit. Bukon da isab doon kasanyangan akal na sin lingkat. Tulayan mga tuwa. Nahaw palman sinallahu subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhallazina amanu, ya kau namamarat sa yarukun iman unun, nalimbang iban sin amal pamarayaw, uzkuru ni'matallahi alaikum. Ay niutod kalupahin nikmat yan ugara sintuhan kami. Di makarihili apo na to, di makarihili kakasi na to, way makarihil wang tao rahisiura. Mahasud si mahating. Naunin nikmat yan, nikmatul Islam.
nimat pag-agama. Dahil nga sa babad to, in nag-aarama marayaw pikilan. In tiyatali dumadlaw, kabayaan sintuhan. Imbukon bariman in tiyatali niya, kabayaan niya sadya. In iwan niya nagtali, napso niya, iwan syahwat niya. Turayan kakasing na uzkuru ni'matallahi alaikum iz kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matillahi ikhwana. Kagunahan kita niyo matibu o kakabayaan sintuhan pagkaraman. Kaya lamayan na sintaw nagtibo kapasalan alta na jagjagda. Nasunog na rin na mapung. Way na makapung singkayo. Madto na kita niyo manumtum panikmat sinallahu subhanahu wa ta'ala. Faasbahtum bini'matillah. Ya, bini'matil Islam ikhwanan fid din. Maglanggo nga pag-aaral. La'allakum ta'qilun. Mga tay mangod na mo. Kita na to, uning problema di matukato tanyo. Siyulakan, patumpukan, pakatiluakan bangun. Aw ni paghahalulay. Na imbiyaon, di kita niyo makahalulay. May ta. In ialop na to problem, na-identify na to man problem, in paghalulay na to, nag-create kita niyo dugaing problem. Hialulay na to in kasusahan dugaing. Di na rumayawin ummatin. Lan yusliha hadil ummah. Di dumayawin kita niyo ini. Bang kita niyo rimad to pakiarayaw sin ummat na kauna rin kato tani. Amin paasbahtum bini'matillahi ikhwana. Hasabab sila ilaha illallah. Namutok sila hadto. Unin di matong kanila. Tawfirul amn. Wassalam. Wattumanina. Nadawhat nila ito karayawan. Sabab sinabutok sila. Hala ilaha illallah. Janji sintuhan. Yusabbitullah alladhina amanu bil qawli sabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Turayan langgum. Uno pendeta sin Allah subhanahu wa ta'ala. La'allakum ta'qilun. Ay kau mag-usus. Inti tali-talia. Review ha. Bang muri makasin na siya mo, agsuan. Aun magulang mo. Aun taumaas mo. Bang muri makawa kanila tugan dumadlaw. Ang pamunapay na lunyagso mo, pagkabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. May ta mga tuwan. Piyag bubuka-buka, sinjunjungan taniw Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jumatuha umat niya. Uno yan tuan, injumatuha umat niya yan. Yari biya tak dikatutan. Hadis si Rasul sallallahu alaihi wasallam, daingkan Abi Hurairah. Rawahu Ahmad. An Abi Hurairah radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam قال إنما أخشى عليكم شهوات الغي
sabda sinjunjungan alayhi salatu wassalam, sa bunal tuod impiag bubuga-buga ko. Juma turuun kaniyo ba'da nabiyikum hawa na innabi niyo. Uno yan. Syahawatul ghay. Dagpakan kamu sin syahawat ghay. Biasin syahawat Fir'aun. Biasin syahawat Karun. Biasin syahawat Namrud. Iwan si mga miyakad kanila. Imatuha la ilaha illallah datun gangking. Hinikarun tiun sin lupa imatuha la ilaha illallah. Ini Fir'aun na lumos imatuha la ilaha illallah. Hinamrud bukun para sa Namrud simulang la ilaha illallah. Turayan Tuhan. Syahawatul ghay. Kalaungan. Magada kalaungan. Simbiu bu na kaniya in makaig siya rin nga kalaungan. Makadto siya pakahatulan. In alamat beta na kaniya. Alamat kakitaan niya. Alamat karungukan niya. Alamat kananaman niya. Biyayta nakatan kanin alamat. Ampas siya rin makadto. Pabiyasin siya butin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Laungun siya sinawanap sin syahwat niya. Atura yan. Naglalasa bihaon, pagkonsum magsagga. Nagsasagga bihaon, pagkonsum halulay. Uning kaya pahalulay. Yaon duning kabayaan sin Tuhan bukon. Kabayaan niya, sabaon nakita niya rin doon makawa niya karayawan. Tayo nga sababian, adlaw susungon, hipangasubusin Allah Ta'ala singkya ingatan niya, aynal mutahabuna bijalali. Hawno na mga ipon ko naglasa kabayaan ko. Kalugian ha mga naglasa bukon kabayaan sin Allah Ta'ala. Kahinaan iwan kasipugan ha mga sila nagbutok bukon kabayaan sin Allah Ta'ala. Sabda sinjunjungan alayhi salatu wassalam, la tajtami'u ummati ala dhalalah. Di tuod mahambukin ummat ini hay nang kalaungan. Di mang lamud-lamudin ummat ini hay nang kalaungan. Maita aun biya maita kanila. Sa lugay niyo hindi biya bukan di kamu malaw. Kakasihin Allah subhanahu wa ta'ala. Syahawatul ghay. Nahawno nakabutangin syahwat ghay yan. Manglawngan. Yuaddi ila dalalah. Yuaddi ila al-kufr. Ila al-dhulm. Uno yan. Fi butunikum. Yanin syahwatul ghay hatian niyo. Uy, unintian yan. Hintian buriga. Uno-uno ini butang maun. Tay maun da sintian. Marayaw tay maun da sintian. Mangi tay maun da sintian. Kataan hikaun patian. Di magbayta intian. Di ko kabayaan yan. Tulayan to. Uno pa. Wapurujikum. Yandunhan. Purujikum. Haaurat. Nakabutang hatian. Nakabutang haurat. Na mga tuan in Yahudi wa Nasara. Aturan yun ang kahalan. Dahil nga sabab yad kalagguan. Hero.
hababaw singgumi, imbar iman usug, ibang bar iman bagay. Pialamud sinallahu ta'ala, hawaita sinjunjungan, way nakasilungan, pasilungon siya. Fi rahmatillah, rahmat sinallahu ta'ala. Way nakahuy kasilungan, way nabay kasilungan, way napayong pagsilungan, pagpayong, way na. Unurakuman. Fi jillir rahman, lambung kay Allah subhanahu wa ta'ala. Hisiyo'y makasilungan, rajulun da'athu imra'atun jatu mansabin wa jamalin faqala inni akhafullah. Usog. Tiyawag simbabay malingkat. Mangdihil pasin. Libre. Libre hunin usog yaon. Unin agisin usog yan. Inni akhafullah. Mabuga ako patuhan. Maita siya nakapamong biad tubuto. Inatay niya. Maita siya nakapamong biad tumahugot. Anong sinatay? Maita siya nakapamong biad tu. Sabab kawan tagupat kajam singkamuhin niya. Ti mataalok ko inakkal niya. Ti mataalok inatay niya. Ti mataalok in pangdungog niya. Ingkatan habaran niya, kignot kuhiwal niya. Ti mataalok pamahasud si mahatinggi. Libre na siya, malingkat pa babae. Inakin niya, akhapullah. Nakatoy ko na imbukon bariiman. Imbukon buto. Mamayad pa. Hiragang, iniraragang. Bangman siya makapamayad, manangdan. Waliyadu billah. Magpalibre na. Balkanan pa. Sa unim pa mo, sinusog marayaw ini. Usog gagandilan ini. Impamong niya. Di ako imirug. Way kaibugan doon kayo mo. Imirug ako. Hapyag paibog sinallahu ta'ala. Amo adto'y makaibog. Malano. Way lumni-lumni. Ampay ni kau yan. Na. Lumni ununin yan kayo mo yan. Bihan Tuhan impamong si mga sila. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli sabit fil hayatid dunya. Area dunya. Doon kayong pinadlaw ka na ka na. Tunay. Kaya mangod na magkagunahan kita niyo. Kibangi indakan si Manu siya babaw singgumi hamasa na to ini. Balikan na mo upamakusunog. Di na mapuong. Ini kapunghan ikaw. Ini pagpung mo yan. Aming beta sinallahu subhanahu wa ta'ala kay mo. Nah. Uno pen. Pibutuni ko. Yan at yan niyo. Naman yan. Pagkaon pag-ino. May tayo Tuhan, simhub na yung tao hamasarap pagkaon, hamasarap pag-inom, hamasarap badyo, hamasarap bay, katan si masarap kyu, simhubin tayo. Sa walain tao tiyagihan, masarap mag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Walain tao simhub, masarap, inhiminang sindaakan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Way. Wala nabiyaksa. Sa nabiyaksa sila, harap mari. Dahil nga sabab yan mga tuwan. Manganal kita niyo marayaw. Way kaibukan di hadunya ini. Himma kaibog, amurin piaibog sinallahu subhanahu wa ta'ala, bang aun dia dunya temporary sa ingkakal dito adlaw kana-kana.
Dahil nga sabi ito, yung mga bariman di aksin Tuhan. Unindakan kan wasyariu. Pag-usos ka mo. May pa pag-usos. Ang pagkauri kalupasan. Na nalupas ni hansam niya. Nalupas na yung kabata bago niya. Nalupas na yung kusog sinukat niya, makusog, ukat sibi-sibi, ukat dakula, nalupas. Mayta, wala kaya pag amal pakabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Turayan to. Nah. Rasul sallallahu alaihi wasallam betaan kita nin umat niya. Makaun makaminsan dayahan. Di matay masintaw yaw. Pagkaunin siya but dayahan makaminsan pa isan. Nabukusan lang na bunda. Sabihin dayahan pag yanon matawd sin. Matawd rangko, matawd gulalan. Ampay niya, hindi kayo magkakad. Rasul sallallahu alaihi wasallam beta kato. Bangin umat niya nakakaun na kaminsan dayahan. Subhanallah. Allahu Akbar. May tayo turayan. Sabab buko ni maksud magkaon, ni maksud magtag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala. Na nakasalaksa na kaukimaon. Sa wala doon yung pagtag-ipon patuhan, miskin da kau, yahapdi pa kauli, kaulian inapdi mo. Naon magpakansog kita ng pagtag-ipon pa Allah Ta'ala. Aman to mga tuwan. Na, kaya tadi wa pibutunikum tiyan niyo. Naglawag agyain tao si masarap pagkaon. Tao, tiyaw na tao tirikan niya, kabaitan niya sa blong niya. Aun tao tiring hawala kuha na mo. Thailand. Na maglag simpro mo madto kumaon sa siya kultaw tiya Thailand. Ay nakautuan madto. Dahan-dahan diya ako magkita ay nangantakaw siya kultaw ti. Aw ni pagpasa sarap na mo. Bukon bihon ha katinda-tindahan yan, bukon bihon na mo. Kawaon na diyari mga higad sa payaw na mga kidbud yaon. Turayan tuwan. Ay nakamadto maglag simpro mo. Kumaon sa Jakaw sin tauti hawla Thailand. Yari na hindi ka to di mamatin tauti. Na. Turayan mga tuwan. Ilalag sin tao masarap pagkaon, masarap pag-inom. Sa wala nila patud kaya wato kanim masarap magtag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil nga sabi ito, misan siya nakaon na kaminsan ng kaadlaw. Dayahan na siya sabab na agad niya ingkabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Yan tayo mamudnam. Uno pimpyak bubuka-buka sin Nabi. Laungon na kita sintenta. Sahwat sintenta. Sahwat sinaurat. Turayan mga Tuhan. Pangita-ngita kau sinhiwal sin kasudjang nga diwang kasubulan. Ang pamuhikaw ng patas yung pag-aka, mamatupyaw na tawari. Hari na ikaw magkaong sim pag-aka ma, patta mo kamaasan, magtupbayaw na tawari. Imangi mga tuwan, sambil maasma, yan nang lalamu na kapataan. Mabasag pamamaya-maya doon na kayo kadikaran niya unday sing kasubulan. Uno pimpyak bubuka-buka sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudillatul hawa. Laungon kamu sin hawa nafsun. In kaya na syahwat. Ini laungon kau sin nafsu mo. Ingi silaw nafsu pagtuhanan niya pa. Ara'ayta man ittakhadha ilahahu hawahu. Ito'y kuno tuhan.
Laungon siya sin hawa nafsu niya. Bukon pahat bihad to, piyagtuhanan pasin tao in nafsu niya. Nagtuhan man in tao sin nafsu niya, hapit na maluwing gumi. Hapit na malubo. Ba't bang naabot na inuwak to malubo, nalubo na. Sa nahapit siya dya, way pa sa nalubo. Pula muway na nagtuhan patuhan. Impiyag tuhanan niya, napso niya, yading kagi. Uno-uno yung kabayaan sin napso niya, karon niya. Sa kawaing kabayaan sin tuhan niya, malukay siya magsapusin daghal niya. Ang painyad to, way pagsapusin daghal, very active. Makusugin kubot. Makusugin reaksyon sinatay niya, simpanksyon, singkatan, baran niya, bang harap madto. Dahil nga sabab yan. Yaring sugpatan sin ayat. Innal musaddikina wal musaddikat wa aqradullaha qardan hasana yudha'ifu lahum wa lahum ajrun karim. Parman sin Allah Ta'ala. Imama sila nabutok la ilaha illallah. Nabutokin akal nila. Nabutokin anggaw tabaran nila tumaalok pakabayaan haon. Inininang nila. Sa bunal to din mga sila. Nagmura. Nang dihil karayawan. Yung pangasuho. Mayta siya nakarihil karayawan. Nag-usaha siya sing karayawan. Yung mga tao, nagsarak ka, nagnapaka, usog ibang babae, impiyag napakahan niya ini, miskin, barhajat, mga tuan. Unin beta sin Allah Ta'ala kaniya, lipatun sin Allah Ta'ala. Nasa kalituanin na kita ni Ubiyaon, impiyag sarakahan na to, napso na to. Impiyag jakatan na to, napso na to, syahwat na to. Ampay miskin, way. Di misahan hipangasuhin miskin. Di misahan kumustaw ni miskin. Ukabun ng TV niya, bang magtaypon. May tayad to. Sabab, miskin magtuwing kugdanan, sabab betuhay kad siya pa, imulaan nila. Yato mga taas buod, imulaan nila. Amurad tutuan, ini kaingat sindayahan na miskin. Hamuk sahabat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hey Abu Jar. Abu Jar din radiyallahu an. Kanunungan niya. Imingat sin Quran iwan hadis. Aw nabuk waktu ubos manin junjungan alayhi salatu wassalam nagindu na naikod na ring haluwal paghinduan niya imurulin Abu Jar. Iurul niya in Rasul sallallahu alaihi wasallam ang panayasuhu, ya Rasulullah, awsini, patuntuma ako, wasihati ako. Mayinkan ubos na nagpangadji. Sa kawa di magkahipo, masisiya, tiyatakihan. Injawab ka niya sinjunjungan, usika, wasihatan tako. Sa kawa ini wasihat ko kay mo, usika bihubbil masakin. Iniwasihat ko kayo mo, lasahain mga miskin-miskin. Subhanallah. Bukunin beta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, lasahain mga rayahan, lasahain mga tao makusog, bukon. Amasa na ito iniwalis ka, tinlialawag sing kita niyo, amin tao, ganarul. Magkagunahan siya parsubatan. Dahil sa tubang cerita bangun, kato ng pagsugpatan,
Di na misan sumalam, di na misan umatun. Way nang kata. Laong ngay kapag lagi. Nah, ini wasihat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam pamuk sahabat pilihan la sahay miskin-miskin. May tayad to. Hikasulwa sindayahan ng miskin. Dahil nga sa agad to, yung mga sahabat miskin-miskin, nagkasusahan sila. Yung kasusahan nila, biuklas nila para Rasul sallallahu alaihi wasallam. Launa ya Rasulullah, nasusakan. Yung kasusahan na mo, ikaw yung makapahalulay, makapaig. Nauno yan. Di na mo kaliuhan magtag-ipon patuhan ng mga uno. In sila, indayahan. Makapagsarak ka sila yung kamiri. Makapagnapakat sila yung kamiri. Unimbeta kanila si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di nila mahinang niyo. Impiag sarak kanila sin. Aundain kanila mangangkat tahun makaming sanda. Sa ingkam yari. Di nila mahinang. Tabasyumuka fi wajhi akhika sadaqah. Insyawasim pamayhuanmu papagkahimu sarak ka. Bukol si nasa kalinti at tali na ito magsarak kasin. Bukol pa isang sarak ka. Kalga. Sabihin sarak ka. Sadaka. Diirihil mo hatahu way piyagtungan. Na hindi rakon mo na bayad libor. Biya sinajambatan. Maglibor na siya. Ang mo siya tukbalan. Insarak kaway. Way nakalamu na biyad to. Hitukbal mo na sadya. Way piyagtungan. Na. Sawaay mo ka naig, biyaw nin sawaay mo ka mga tuan. Naig man nin sawaay mo ka, ngi kasudahan mo. Sumalam mapagkahin niya, sa bias tulan siya, sumalam day sab sa tiyatakiring imbayo. Assalamualaikum, atud magtupay kad. Sinim marayaw, naguuyom. Sa bukun uyom, hinang-hinang. Bukun uyom, lapat taruban, tabasyum, sawa sinay muka. Daring alawm sin atay. Bukun hinang-hinang. Sab sinaumpiyo muka niya. Tabasyumuka, fi wajhi akhika sadaka. Aturayan to. Na yung taurayahan, di dia mahinangin niya to. Nangunguli sung sadya. Kiyalawaan kita niyo sarak ka. Yung Rasul sallallahu alaihi wasallam na may takatot, ay niyo paglupas sa yung karayawan. Misanda tiyo-tiyo. May kita niyo nalupas din tiyo-tiyo. Sambil mataod lupas. May ta. Pila taon na rin, misan maguyo. Si alam na si pagkahinyari sa bagons. Diuhan na kaning kunci sin sulga. Dirahan na siya sulga. Iukab na kanin lawang sin sulga. Di na magyan. Turayan to. Tabasyumuka. Fi wajhi akhika sadaka. Uno pa. Kalimatun tayyibah sadaka. Hingkab tangan marayaw sarak ka. Aturayan to. Nagsasarak ka siya rin to. Nagsasarak ka ka. Di niya kakausad dihilanin tao sin adlaw-adlaw. Sa ini ikaw, kakausan mo, uyuman, katawahan, asipo nino. Inibuhan tao. So mataw din sarak ka mo rin kaniya.
sa kalituan, salamon na simbakay niya, salamon na simpiamikitan niya, salamon na sing kampong niya, atud palangit. Diuro ka lang na kulang, na may masin atay ko kayo. Di na kanin sulga, ayaw nilang nat sulga mo. Di pa magihan. Kunsi, di na magihan. Aturay ang mga tuwan. Sarak ka. Amad timbiyata, sinjunjungan taniw Rasul sallallahu alaihi wasallam. Daukun niyo rin nila mahinang. Uno pa. Amruka bil ma'ruf sadaqah. Nang daak ka pahinang marayaw, bukun kabayaan mo sa kabayaan sintuhan, nagatod sa jakaw, sarap karatuan. Uy, saan kaya kabusan kita pagsarap ka? Sa kita rin hindi mabaya. Wa nahyuka anil munkar sadaqah. Nang langkaw. Dahil nga hinang daruhaka. Dahil nga hinang mangi. Liyang mo yung tao. Bukon mo sipog. Bukon mo tiudlo-tudlo. Sagawa, uslubul hakim, kabtangan lab na lambot, saraka, nahyo ka anil munkar sadaka, aturayad tayo mangod na mo. Paman sinallahu ta'ala, innal musaddiqina wal musaddiqat, sa bundal-bundal to din mga sila, nagnapaka. Nagdihil sila. Ha mga tao, ridihilan, barhajat. Bukunin siyarakkahan nila napsu nila. Bukunin siyarakkahan nila syahwat nila. Sagawa, nagsarakka sila, nagnapaka sila. Hakabayaan sinallahu ta'ala. Yudha'afu lahum lipatun sintuhan. Makapila, inhad pababa, inambuok makahangpo. Inhad hagitungan, makapitungga to sinambuok. Inhad haulihan, wallahu wasi'un alim. Tayo ba mo? Amiyad dimbiyata sinallahu ta'ala. Nauno pa, innagdarasin la ilaha illallah. Wa aqradullaha qardan hasana. Man jalladhi yuqridullaha qardan hasana. Hisiu pamansin Tuhan, dahil nga mga ipon ko magpautang ka. Ako'y umutang. May tabarhajatin Tuhan mangutang, di namita siya nagbayad. Nagpakuyad kayo. Marayaw inway utang na susungon matawad utang sinto mamayad. Na, bangkaw nakapautang patuhan. Way kulang hatuhan ni pamayad. Na bang ikaw nakautang, haun ko kumay pamayad. Takautang pa kaw papagkahin mo. Takautang pa kaw patuhan mo. Amuna nimbeta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Atadruna kay ngatan niura ka. Nauno. Al-muflisu pina. Hisiureng ka to taniw, hisiureng ka niyo bankrupt. Naway makaingating kay ngatandasin tao. Yung nag-uusa pagdako na bankrupt, naway na kapital, way na pag-usa. Buko na mo yaddo. Siyabot na yaddo ang pamumaluhay tay maun. Bankrupt. Na hindi siyo yan. Abutan sing kamatay, nagsasambahayang, nagpupuwa siya, nagahadji, tagautang. Unin utang nila. Syatamahaja. Lagi-lagi ninyaon. Wadarabahaja. Namina siya haon. Wa akhaja malahaja. Nangawa siya simbukon kaniya. Ay kitakuban. Aun pagtagon yawmul hisab. Papagbayad. Na tuan, bukun na yung pagbayad sin, bukun na. Hipamayad mo na yung puasa mo, hipamayad mo na yung paghadji mo, hipamayad mo na yung amal mo katantaan, sa kaliri pa makabayaran.
mataod pabayaran mo. Sabab bukon hambuk taon kiakalan mo. Nawangway na ipamayad mo, amingi sinta uyad to, ikaw na kayo, wali yan. Kung bani pamayad mo, bangaungi sinta uyad to, ikaw na kayo mo. Kadoy ko yan, tay mango. Innagdarasin la ilaha illallah. Mahubo. Kaniya sadya. Gamaning kaniya, ipanarak kaniya pa, ipagsarak kaniya pa, ipangdihin niya pa, ipagnapkatan, ipangdihin niya. Diya sinambok sa habat. Amin ka na og sinayat. Alladhina yaknizuna al-zahaba wal-fiddata thumma la yunfikuna fi sabilillah. Patukwa biha jibahuhum. Sambil pakahinapusan sila. Pag-ubos yan ito. Lilay si Rasul sallallahu sallam kanya, medyo na siya Rasulullah. Inalta ko, tiyataw, iubos ko na katahan. Di ako mabaya pilin siyahon. Inalta ko, betan ko ninasawa ko, inbulawan mo, guwaan na. Intetaw mo, guwaan na. Nimeta yan ito. Di ako mabaya, mapilin sahan. Pilin sahon kita. Inagikan niya si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pangdihilan intag suku. In suku mo ay mo na pangdihilan. Haon suku mo. Haon suku nila. Nabanga kita mo haon suku nila roon, amad tinikadto mo, ikaw magtao simbukon kay mo. Amo yan, mga Tuhan. Nah. Ato rin kahalan di matuha masatay ni Bansin na kauna. Nah, uning kanila, innal musaddiqina wal musaddiqat wa aqradullaha qardan hasana yudha'afu lahum wa lahum ajrun karim. Lipatun manglipat. Sekali wang lilipatan sinta ukuyakan kau. Tuhan manin naglipat na kamataod. Dimisan kumul, dimisan magmanisin kilay mo. Pagmanis kau Tuhan. Makarihil palmanis. Walahum ajrun karim. Aum pa kanila tutungbasan. Bukun tutumbasan ordinary. Bukun lokal. Sebab bukun deng atau patau. Deng ha Allah subhanahu wa ta'ala paipun niya. Maita. Bukun impiag sarakkahan niya napsu niya. Bukun impiag sarakkahan niya hansam niya lalin niya. Sahwat niya sa piag sarakkan niya patiu gila sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil nga sabab yadto, puasin lipat panglipat yadto, aung parihil kanya sin Allah ta'ala, walahum ajrun azim, walahum ajrun karim. Aung pa kanila tutumbasan sa rayaw-rayaw. Makakuyag mga to. Nah, uno pembeta sin Allah ta'ala. Walladzina amanu Ibani mga silamatan beriman. Mamamaugbog sila kawantag upat kajana pag-iman sa bunal kabayaan sin Tuhan. Bukun iman kabayaan nila. Warusulihi ibang piarat saya nila. Inaraak maun kanila. Piagtaatan nila. Paiman sin Allah Ta'ala. Ulaika hum siddiqun. Sila na ni mga tao siddiq. Siddiqun mga to. Uno pa. Bukun pahat siddiqun wasyuhada. Pula mo yan. Siddiq wasyuhada. Sinpani. Indua sifat ini. Imangkat, nag-angkat kay mo padarajat sa taas tayo. Hay siya mo.
Iagad mo maning kabayaan sin Tuhan. Bukunin jakatan mo napsumo. Bukunin syarakkan mo napsumo. Sa harap pakabayaan sin Allah Ta'ala. Sarta masikaw hakabayaan sin Tuhan iman kabayaan niya. Iagad mo. Ati'ullah wa ati'ur Rasul. Uno sila yan. Paman sin Tuhan. Ulaika sila na yan. Unun sila na yan. Humus siddikun. Siddiq. Di magpuputing nga suara. Di magpuputing nga pamayhuan. Di magpumuting nga katan pakaradyaan. Uno pa, wasyuhada, nakanilang 2 bulanan. Inda rabbihim. Hahadarat sin Tuhan. Magdaratong-datong kita niyo mga tuan, tay kuran na tuwing dunya. Way kapusan na ini. Magdaratong-datong kita niyo. Papanagnaan sing kiamat amunin lomko. Na. Ulaika hum siddikuna wasyuhada inda rabbihim hadarat sin Tuhan. Na uno pa, lahum ajruhum. Aun na isabtong basta takamakan nila. Aun pamalingkat. Wanuruhum. Aun pasahaya nila. Yung kita nyo rin niya sa buwangan. Bang patayon na sinyaw na samsil ko yung kuwan. Yung ilaw. Nagbabayad iwan way. Nagaambaw-ambaw iwan sinuway. Manok na. Sabab na igdeng kanilang ilaw. Aun ilaw. Malaw rin nga ini. Lahum ajruhum wa nuruhum. Sahaya mga tuwan. Hadlaw ka na. Aun bayta, alam kubul pa. Nabat bangoy ron saya simbihaw katigidluman mga tuwan. Maray gumuhan tao maroy. Sada, di na siya makakuha. Wanuruhum. Sahaya. Hisin nakapasahaya kanila. Hasabab sila ilaha illallah. Kung si sinsulka. Marayaw rin sin 7 lapis langit iwan lupain la ilaha illallah. Hangkan na hipiraun. Kimuntra siya la ilaha illallah. Siya tudmangun kanya. Papinahon sadya siya maun pa la ilaha illallah. Aturan nyo ito, ambang hindi matukan niya. Wallazina kafaru. Kadapon yung mga sila nagkufo. Kaya hatihan nila ang syara. Sabi sababi gaplatihim. Hasabab sin pamahil-pahil nila. Wajahalatihim. Iwan sin kajahilan nila. Wallazina kafaru wa kadzabu. Wallazina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabul jahim. Mga sila yan. Suku sinal ka jahim. Na mura-muran mga tuan, mga taymangod na mo, mga kakasina mo, mga anak apo na mo, mumusun na to yung kabuhi na to. Wala nalilingog yung mano siya, babaw singgumi, silingog hamasa na to ini. Hindi na malingog. Amuray mga tao. Yaon kanila in la ilaha illallah, napahugot. Piyahugot sin Allah Ta'ala, sarab kurikin paguno nila. Tawfirul wassalam wattumanina. Yaon kanila, ing kasanyangan, ing kasahjaitraan, ing kakuyakan. Dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, murah-murahan mga tuan, ini makahampit kita niyo. Dengan mga karayawan, sinasabot taniyo, payman sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, iwan man yu tiyo hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, patubtubun na mo din, pangadyan na to,
Salam kasila sa namo, ha mga katawtay manguran, amuin. Di magbati laod, tumaod, paraan, pisabilillah, pahikapasanpay, sin panghindo, dahil nga kalam sin Allah subhanahu wa ta'ala, ibandang hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, salam duaan namo kaniukatan, mga katay manguran namo, salta panghindua, nas'alullah subhanahu wa ta'ala, at-tawfiq was-sadad, wa an yaj'alana jami'an hudatan muhtadin was-sa'ina ila al-haqqi wal khair innahu subhanahu wa ta'ala sami'un qaribun mujibud du'a wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.